pozdrav ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu. Danas, ljudi moji, danas ćemo da igramo Hide and Seek, a sa nama su tu Itinfit. Zašto ocjena? Zakog, za tebe? A, dobro, 6 za tebe. Šime HD. Veliki pozdrav. I Marko KC. Veliki pozdrav. Sedmica. Uglavnom, znači, ovo su prvi skrivači gdje nas ima više, tak da nadam se da će vam biti zanimljivo. Halo momci, ne plešite tu. Da vas nabi, evo ocjena za vas, znači, pošto ste neposlušni, evo vam 1-0. Okej. Fazon je u tome da svi ćemo tražiti po jednom, imamo 3 minute za traženje i minutu za sakrivanje, tako da svi ovi će sad otići da se sakriju, uzeli su ovamo buševe, ja ću da uzmem tamo double barrel, da ih ubijem kad ih nađem i na početku logično imam pravo za jedan hint, tako da sakrivajte se. Ljudi, Fazon je u ovom, znači ne smijemo pokretati game zato što se kasnije možemo vidjeti, kao što ste vidjeli, ja sam mogu da im KC-a i sad ne vidim nikog bukvalno ni na mapi, ni name tag, ni bilo šta, sam što ne mogu uzeti double barrel. Ali hajde, mislim da mi neće ni trebati, tako da oni su se sakrili, ja mogu da krenem, jel tako? Može. Ej, da. Ako je neko ostao unutra, ima da ovo čuje, ali ja se nadam da nije. Tako da, ajde da vidimo gdje su se oni sakrili. Sam blizu, a? Hintovi odmah hintovi, da li ste u kući ili na polju? Van kući. Van kuće. Znači svi ste van kući, super. Da. Beton, tako da vidimo da li je neko ovdje. Nije. Misliš? Kod mene ništa Nije, ali realno dobro mjesto, ali hajde ovo vjerojatno će prvi svi istražiti, tako da to neću. E sad da vidimo da li ima nekog ovamo. Jel me čujete? Nećemo. Šta? Ne smijemo reći. Jaj, dobro, aj neću još... još hinto. Neću još hint nijedan drugi da tražim, tako da samo polako. What? A? Jel neko možda tu? Jel se neko možda ovdje sakrio? Vidi ga! Jel da vidiš? Ode. Ja, ovo je blef, ovo je čisti blef. Ma jeste se dobro sakrili, svaka vam čast, bolji ste od Šoneta. A sad svi dolu komentar hashtag Šone. Ništa, nemojte, dobar je Šone. Jo, ja sam još ovdje na početku, a vas nema. Šta vam je ljudi, pa gdje ste? Pa možda smo pri kraju. Slušaj, kod mene nešto sve zeleno, znači sve je zeleno. Pa sve je, čitava mapa je zeleno-bijela. Ali kod mene je baš onako zeleno. Drugi, imam znači, u prošloj vremena dajte mi drugi hint. Treba ovu živicu pokositi, ja vidiš što te resto. Brate, što je nekako na kraju zid nešto, ovo je loš. Aha. Kad se da ti nisi umao tu green screen možda? Šuti. Kad me sad srce nis lepilo, neće nikad. Šuti. Šta? Da sve čujem. Nisam tu. A da me se, ovo je blef, ne možete tako ljud blefat. Hej, alo, ja tražim hintove. Oni još blefuju. Smeće, ja sam na smeća hint. Ne. Prosjed. Ko je to ovdje? KC je pao. Dobro je, znači KC je sljedeći. Žmiri, tak da super. Gdje su ostali? Halo, imam još hajmo još jedan hint, plešte. Ej, neko je spomenuo smeće neku. Nije smeće, trosjed je. Nije smeće trosjed. Hello. Vidim, znaš šta te odalo? Rogovi su te odali. Znači Šime još ostao, koliko imam još? Još samo malo manje od 30 sekundi, oh my god. Ali ćeš me naći. Oh my god. Šime pleš. Plešao sam. Još pleš. Zaz. Pa, Šime. Plešam cijelo vrijeme. Pleš, znači nisi tu nigdje. Ne, pa isteklo mi je vrijeme. Gotovo, gdje si bio? Gdje si bio Šime? Evo vidi, iza kontejnera. Kojeg? Ja? Vidim ovo. Gdje si bio? Ne seri, tu sam bio! Pa tu si bio, da, ja ovak tu čučno i ovak. Tu sam bio i nisam te vidio. A da me sereš. Još kaže pleši, ja plešem ovako borom. I ne vidim se. Ništa, to je to, runda, jedan je gotova. Sad KC traži, tak da, KC,
I tamo i minuta, čekaj minuta se sakrijemo, ajde. Evo, Okej, ajde da se sakrijem tako da KC je sad tamo i ja sve ove ostale vidim. Vidim i Šimeta i Tina, al KC-a ne vidim, Ja sam tako da našao imamo još mjesto. 40 sekundi, ja moram Ja da ne se... vidim nikog tak da je dobio. Ej, joj, Našli ste, Šime, ja još nisam, znači, ne valja slušaj, nikako. Šime, točno znam di si, znači točno znam di si. Znači, naši sigurno neki kuti u koji si... Beton, Samo odlično, čekaj ja sam našao brutalno mjesto. Imate još 20 sekundi, dečki, 20 sekundi. Mislim da me neće vidjeti ovdje, ovo je dobro. Ovo je beton, tako da ja spreman. Ja sakrio. Jeste spremni svi? Da. Ajmo. Aj mi sam dajte hint, jeste van kuće ili... Van kuće. Ja sam isto van kuće. Znači nisam. Unutra. Dobro, okej. Ooo, Kako se Šime je ovo unutra. roštilji, šta je ovo? Evo će već biti teško, U, znači valjamo stani. tražiti kuće. Čuo sam nekog sad. Mene nisi. Aha. Ti imaš još 2,5 minute sam da znaš. Dobro, sad ću ja naći, Hajde, samo ti lagano, samo A joj, on je lagano. vjerovatno negdje gore na kući. Ne rekao je u kuće, nije rekao van kuće. Ne, u kući negdje. Frajer se skijempo. Ja ne vidim Kaca, tako da ovo nije fazon. Ja sam ga A, vidio. šut! Šuti. Dobro je, mislio sam da sam nekog čuo. Još pola minute, Kaca je do sad najgori, nije nijednog našao, tako da žao mi A je tu Kaca. kako te nađeš, čovječe, frajer, pa skempali ste se, znači... Pa nisam pomakao. Brutalno mjesto. One OG dance. Puštaj taj OG dance odmah. OG Dance, stani da ga nađem, evo ga. Kaci, pa sam kod mene tražiš, nemoj tako. Pa Ja nisam blizu. puštam isto. Evo i ja ga. A, vidiš, joj, impe! Gledaj, ti frajer se skijempo. Ali nije fazon. I mene je odo ovaj den zato što sam morao da ustanem, a kad sam se sagio dol bilo je brutalno, ne može to tako. Ne. Je govna. Pa traže se jedan hint, ne znam. 7 sekundi ostalo, eto, mene Ja jedinog plećem. našao. plećem. Ja mislim da je ovo brutalno mjesto, sad ne znam, Nemoj pričat. toliko je očito, toliko me jednostavno možeš naći, ali opet me ne možeš naći, tako da vidjet ćemo da li ćeš ako, Koji feature, joj. Spider-Man. Jo, još 18 sekundi, jeste se vi sakrili, momci? Frajer. Da, ja gotov. Kad se izgleda nije još. Ma jesam sakriješ, ovdje me neće naći. Šime možeš krenut, znači Šime traži do 51:00, tako da kren slobodno. Hintovi. Vani. Šatra. U kući. A ti Impe i Kace. Vani, Pa ja rekao van sam, kuće, vani. Vani. Neš me naći, znači... Ako me ne nađeš ti s toliki bot, znači ja te mogu to pisat. Eto. Znači uvrede padaju, pa dobro. Šta kažeš? Neke uvrede padaju. A dobro, ja to inače tako. Joj, što volio da te vidim gdje si sad, ali te ne vidim. Izađi. Mene neće nikada. Di si lutko moja, čuo sam ti zvuk ovaj. Ali da nema zvuka, ne bi me nikad našao. Bukvalno, toliko je dobra stvar, ovaj T-pose da to nije humano. Ajde dođi vam. Znači imaš još minutu i pol Šime da nađeš ove ostale. Ne, zašto sam denso? Jes ga našao? Da, još ima 20 sekundi, 20 Još 20 sekundi! Pleši, Uhuhu! i šti. Uhuhu, ali ne vjerujem da ćeš ga naći pošto je dobro mjesto, realno. Šime, još 5 sekundi imaš. Ništa. Gotovo, Nije. kraj, gotovo. Di si Na Nego, drugoj strani mape ti je, frajer ti tamo. on ti je tamo u desnom ćošku. Inače, još samo je ostao tim da traži. Tako da, ajmo, mijenjaj tim i idemo. Evo me, krećem. Šta krećeš? Čekaj, da se mi sakrijemo. Joj, loše mjesto, totalno loše mjesto, ali hajde. Šime, gle, ovo. Čekaj, densa je neko. Šut, ne može odmah da se densa, kažeš napolju je Lukić. On ti bi odmah da se densa. Jeste napolje, Lukić. Napolje. Napolje. Napolju. Šime. Densari. Čekaj, ko je u kući, ko je napolje? Čuvaj ga. Jel čuješ ovo? Ne čujem ništa. Čekaj. Aj se. Aj sad, on ćeš malo sutra. Prošao si bio. Ubio sam ih. Ubio, šta je bilo? Njega ubio.
Bukvalno si prošao pored mene, nisam vidio, svaka čast. Opet su mene prvog pronašli, ja sam noob u ovom. Nema veze, uglavnom, ajde sad traži ove ostale. Ajde da ti malo pomognem. Znači, ovako, mogu li mu pomoći ljudi? Ajde za mnom, hajde za mnom. Otprilike ću ti reći gdje su u kojoj blizini. Ajde ovamo, dolazi. A viš ti, to je, koristi cheat, to je, pa da. A nije cheat, nije, nego čisto malo. Evo, ovdje je otprilike u ovoj blizini. Pa gdje si ostao? Ne, ja njemu pokazujem gdje su ljudi, on nije pored mene nikako. Kakav On brat. se izgubio malo. Sad traži, sad ti neću više pomoći, to je to. Imaš još Oj, brate. minutu i po. Minutu i po još ima. A pa dobro. Aj, sine, jesu se posakrio. Vidi, dođi ovamo, dođi skači po ovim Impe, ne to, gumama. Impe, ne to, Impe, ne. Uj se guma Impe. I proguši sve. Ne može on doći do gore. Koliko još ima vremena? Još 10 sekundi, jel? Jo, to je dobro. Eto ga, gotovo je, kraj Tine, mislim da je ovo su Din, posljednji din, din, izdisaj. din. To je to. Šta minuta? Bila ti minuta i po. Još ima 50 sekundi. Kako sam ti u to uspio zavući? Našoj KCA, to je to. Gotovo je, znači svi smo se pronašli, u stvari ja vas jedini nisam mogao pronaći sve. Uglavnom dobro, to je to ljudi što se tiče ove epizode, se nadam da ste uživali, ako jeste, ostavite like, share, subscribe, posjete ovog momka KCA, posjete Šimeta i iTunes Fita, imate dole u deskripciji linkove njihovih kanala i obavezno se subscribeujte, tako da ljudi moji, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada, lijep pozdrav i ćao!